West Karbi Anglong District MP Hamren Rong Supialong Pai ni Pain Koi Rahiniarni Union Minister of State Road Transport and Highway Kilang Chariabang Puhars Malhotra nang kapali. Union Minister Amat Thurplut pen Assam along Riarlo West Karbi Anglong District along nang kahumria phan kewang laki Mesen lapen kurwang chualamlo. Bonta bangso ning karong nang ji ko an ma ardia vidadason. Bangso ardi ka videt jismet ki jong pon karbilo charlia song tumpen athepi ki jong dam laki rarakar ya son ning ka pathe tikang nang jala ratchari modi sarkar ka chari pon mesen lo palam kachiparu ka tikang phansi kewang mandet. Hamren Rengbong Home Auditorium Hall along ki padopon pini review amaya long tim Karbi Anglong pen kapatir pipon kedam tang pai ni pain koi rahini amaya long birta ki toka phirang ki atom pen Union Minister Hars Malhotra pan karjuduna son kopilo nang lichinima. Bonta kapre kalam kali ajak ding kru aning kan pen radakar I hemprek aphuthak alam si ethe karjudundo. Bangso aphuthak Union Minister of State Road Transport lapen highway arpuki ki dong abang pu Hars Malhotra pen kopialam voilo ki pitikang. सर आर्टिकल 244 के बारे में क्या कहेंगे आप? अभी मैं यहाँ पर जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में डेवलपमेंट को लेकर के एक बीड़ा उठाया है। 2014 से पहले आज़ादी के बाद से लेकर के 2014 तक केवल 2 बार अलग अलग प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में गए थे कि हर मिनिस्टर वर्ष में कम से कम 3 बार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के डिप्राइव्ड डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर के वहाँ पर डेवलपमेंट और लोकल जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उन लोगों के वेलबींग के लिए जाकर के रिव्यू करें। और आज यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के और फार्मर्स के ग्रुप्स के साथ भी मिलना हुआ, लोकल जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उन लोगों से भी मिलना हुआ। बहुत अच्छा लगा कि इस क्षेत्र में सेल्फ हेल्प ग्रुप 500 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। Lasonsi karjo alam le ison nang kithak dunalam thele ison sonsi nang mandetlo. Lasonsi nihang ni rep along ri arlo abahali pherangki atum karjudun kali sida development alam pen hemprek abahat diptikang thiplo. Bangso aphuthak karbilo charli mate KSA Hamren Regional Committee amaipu prasanta ingtipen ningkangsamse alam kachepaklang pon. Alam pudam polote ningkache theme me alam ke avedlo athike karbiara rakar inai lage hemprek lo. Ferangke tum hemprek a farman la article 244 e a farman card juduna banke lamboy nang pikang ke dara banke la banke nil tum banke ningduk chipinang kokpo atheke la bangso a BJP party atum dak sarkar bang ve ko ke LK Advani pencenglok Ratna Singh pencenglok BJP senior leaders atum Karbi Anglong nang kahumri la bangso hemprek sina ke chak mati kopine self help group pele na ke chak di kopine kaprek le na ke chak li na ke chak hemprek ke Tepin Union Minister alang like bang ahut hemprek aphuthak memorandum pidun lo hemprek aphuthak media to makar judul lo CM sir ame thang masita me hemprek alam ke ruithulem det si alang li phan ke pachini dun lo ta pherangke tum karju hut len ke paklar kan ke det ke thang kan ke det bang ke lake hemprek abang ke BJP tum nang ki pi kang tung te ma putani to ma thame me Kuinti pen tong sukot birta ha hong klamalong kapang dak ponalam the lapuson hilo. Ethialam langdam lo pulute BJP government aphan ningche the damamatsi mowi. Ajali pusetami karbilo charlia song atuma hin pen Union Minister Malhotra phan Karbi Anglong aradakar ilapen ki dukki song aphuthak pen danglok khailong ria pharman pinpura lo pajirdun. Portu long bangke nitum immediate interstate border West Karbi Anglong lapen Meghalaya bangke permanent solution wat pineng kusin tum jongpon lo. Second third point bang ke lalo third point bang ke pinili tum West Karbi Anglong ke Asia district bukeli tum kachipujong itum ladak taunang bong sita me towar ki me tum theklong pigla ahok tema bini Karbi Anglong autonomous council kachari pon tum CM sir ka bor ipen towar ke ongdung adim ke nangle lo sita lapen le tum ke dorji kalilang News report KTV News.